Mimi kwa majina naitwa Elmomush Jean Kiwele kutoka Moba Kirungu. Tunatumika na Moba Star TV kwa ujumla. Mimi leo natembelea kwenye atelier ya Papa Delphin kama vile inakuwa natumikia na bwana David Kitando na Mzee Braza. Ni atelier ambayo inatengeneza milango yao nzuri kabisa. Uko unaangalia milango ambayo wanatengeneza, ni milango ambayo ni nzuri. Sisi wote wakati wa Moba ukuje tuangalie milango hii na kuja kwa wingi, utapata mlango wako kwa siku chache, mlango wako wanatengeneza. David Kitando na Mzee Braza ni watu ambao wanatengeneza kazi ya milango. Unaona kila kitu hapa kiko kwa nafasi kama na hii na vitu vyote vya milango viko hapa. Ndio maana leo tunatembelea kwenye nafasi ya David Kitando ili tumuoneshe nini na kinaendelea kwenye nafasi ya atelier ya Papa Delphin. Ni milango ambao wenyewe walitengeneza kwa ile atelier ya Papa Delphin. Vous voyez kila kitu Moba iko na produire quand même. Njoo hii milango ambayo walitengeneza kupitia atelier ya Papa Delphin.